Uqhubekile namuhla ke umbhekisho kuyo ke inyuvesi ye-Southern African Nazarene University noma ke Sanu lapha ke kaManzini kulandzela ukuthi kube nemfundzi lokuthiwa ke uboshiwe kanti namhla kubonakele ukuthi bona ke bafundzi bayo ke iSanu babese ke bakhokha nabo ke bafundzi besikole lesiphakeme seNazarene naso kwesikole ke lesincane sibese sikhulumisana nalomunye ke umfundzi lovetile ukuthi bona ke babafundzi angeke vele bakhona ukuthi bayikhona ke eklasini kubeke lomunye ke umfundzi tifundvo takhe ke angachubeki ke nato ngasho nje ukuthi babukele emakhaya afunzi solo bakwate kakhulu ayisigamegeme lesivelile lapha itole kuseni simboshwa kwa president wakaSNAS kanye na campaign wakaSNAS so bafunzi bashito ke vele bathi ngeke bakhona ukuthi babile eclassini angakabuyi lo president ngoba kuvakele ukuthi sophumile lona lebekaboshwe naye itole kuseni ngimshayele naye icingo uNtombazana mwasho athi angibuyile so sithe masifika ke la sikolweni bakhala abafundi basi kude singakufunza kube kunemfundisi wethu loboshiwe utawufunza njani nini yena thina singala sichubeka nekufunza lena siyacabangela ikusasa lakhe ngoba ngilapho khona abafundi ke bagibela tuwe ingoma ke sebakhipha ke nalala bangale ka education le high school yaseNazarene nale primary apho khona babatshele khona issue out ngoba nanini yaphuma ngidabela ikusasa lesikilo lesilana nje amikhanze ngakalungiseki tabalite lelito lokuphasa kwenite la sikhona khona manje. Okay. So nyalo itsini indlela leya phambili lo ngafuna kumbe ukaqedile indlela leya phambili nyalo kuvakele ukuthi mahemem ukuthi ngazi ukuthi president weSNAS uyambanzakanyeka isikole nekuboshwa kwakhe manje ke kusayuvakala ukuthi iva petition nyalo lapha ngekhathi eadmin ukuthi kwente kanjani ukuthi aboshwe SNAS president uvalo ukuthi lo fake kathi indzaba yetitfombe tesikole sesikhulumisana nabo ke baphathi ke bale nyuvesi bathi ke basatawuhlangana babukisise ukuthi imbambamba ngiphi ke indlela labangayithatha kuteke lesimo kokutaba ngilesoko lesibuya phasi etindzabeni temsakato iMaswati channel ngingeri Khalus ngamanzini.